Takbo! Takbo! Sinanatog. Halo. Aduh. Baru sama Pak. Aduh. Lihat ini surat Pak. Ito umay saya Pak. Umay kasi ya. Umay kaya. Hey, lihat ini saya Pak. Hey, lihat tubuhnya Pak. Baratanmu. Ya, tingginya kan Pak. Bat, atraskan, ya hati dike. Biasa talengan, kaya suara nga. Talengan koncan. Talengan kau, nah, malah bitan. Woi, bini sobet. Hei, talengan ni sibir. Stop. Hei. Pugu, di mana pugu? Nyata. Nyata ka? Nyata beneran. Pugu. Palagi ka. Yan na tatanungan. Kaya masih biar talang. Muda. Saya kata Pak. Sekarang pemilik. Nah, jadi memang itu kan. Saya tanya mati. Nah, nyatai. Sekali nyatai. Nyatai belakang. Oi. Kesoni pemilik. Ini lumut tangannya sini naman. Ini sembit aku buat. Mesti rengitan. Ya Buddha yang teteh besar ini. Katanya mana matak si random yang teteh besar makan. Palang dah. Ya salah kau ni. Talang ini. Buddha.
Petang bubu niyo, putangin na niyo. Ang bobo naman. Yay! Wala mo tanong. Nangangatadog mo si Ruby. Putang ina mo, Ruby, ang bubo mo. Tanga-tanga mo, gago. Patayan, patayan! Patayan, putang ina. Nakakila ko. Abo kasi nabot itong Ruby na to, putangin ng tanga-tanga. Kaya magatalo-talo. Hey! Hey! Marami talo, hey! Putang ina, ang bobo. Ang bobo niyo? Putang ina. Takbo! Takbo! Putang ina mo. Gago. Ay, wanted pa. Ay! Ang ina niyo. Sumuli na pa yung... Otot mani, niat pati dika. Pagkidim mo ni Ruby. Putangin na mo, Ruby ka, wag ka magamulo. Kenapa na ya, di pa lagi maglag.
yan dyan.